Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Sika amkemon me kamatatuihan kami amban-amban ni binaybayan atau kan amban-amban ni lahat tibi pakanya-kaniya. Gini ka am gila kudangan parangan pasababan ni usap kamit kamanamal. Yero itinambahan dia katawahan ko bang sini alin din mong kayo tinatawahan ko alin din manaan mo. Sumagawa importantihin magkilala kita sa agama Allah tabaraka wa taala. Si dahil amban kapamisara ko inainin ni raigan ta taupik amban Allah tabaraka wa taala pamulong na tudyo ako ganta bisara ko tudyo ka atau tudyo kita bikemon si kuhap ininin mabaya rahu kumasampay na si kaami ni amanat din na pinasampay Allah tabaraka wa taala tudyo kita bikemon amay hubaya bang takalebi sambunganon bisa ako pigi amban ako to sunnat do nakatawahan mi sunnatin bang tahin ng magpahala sumagawa amban kamu wajib pa na wajibin taripanin atawakan definisyon din bang si English bangge tahinang no wajibin dampo amban wajib pa masambahayang bang niya gay nga hinang sambahayang magdusay amban iyan lapal pinasampayo Allah taala sa kitabihin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wasambani me jamaah muslimin iya sambat-sambatan kapag tinangihan te jamaah tabligin suwi pagsarang suporte si Allah Ta'ala gini pen kajumuan atawakan gini pain kasinumuhan weh pagkakaro sa bakas jumu Allah Ta'ala atawagaro sa bakas sinumu Allah ngurungan kita binikmat atawakan awe ngurungan kita binikmat nikmat bayu-bayuan nikmat pangurungan Allah Ta'ala banis mana nikmat pangurungan Allah kita wa in ta'uddu nikmatallahi la tahsuha atau la tuhsuha dalam surat Al-Ibrahim magkulang-maglabi ay banghad gayan bista-bistabi itong binikmat Allah tabaraka wa ta'ala malusi ka amin nasabihan ta itong bigita bistabi kembali angkan kita dani kita ulali atau rakit da kita ulali sini-sini na misara tasabut nga alhamdulillahin pasal magsyukur si Allah tabaraka wa ta'ala karon ta isip bakas niya kisah sultan ko sa magsungi-sungi pasama man ga na bisan magsyukur nambaniin angkan subay kita bi magsyukur si Allah tabaraka wa ta'ala. Sumagawa bilang pangidoan te pangadjian bisan sa PP minute suko ni hadja niya pangidoan te pangadjian tawi saraway te pasaran pagsyukur sa Allah Ta'ala atawakan kalima syukur sa inyo man ito pagsyukurin bangkyaw katekan alata bangkyaw bakas gati alhamdulillah bangkyaw bakas atau bakas niya bakas anak andaron nirugan ko rezeki anak wa Allah Ta'ala alhamdulillah wey yung kay rezeki naman Allah Ta'ala rezeki anakin naman Allah Ta'ala kisan te kamdam mo kisa niya boy duk niya gel mag-angan-angan jaman si magkasa pinain bang kita nang takawin basta niya anikan anak tin niya ang pinain kasi mako si Allah tabaraka wa ta'ala pangandarin way makaanak si suguraw na ito makaanak si way way kandarin way iya magpaanakin dumay Allah Ta'ala asi-asere ni way siya makaanak rin ang maniyan pagsakay magdambuha way boyin sakay isang kinawin way miyan yung kandahin sa taga-anak buyong bisan pemiyan ga bisan takawin mati rambuhain hintagluo Gaya paatag banggero kinabayaan ng Allah tabaraka wa ta'ala di kita kanari magtigas-tigas. Ang baniyan, ina-ina ni rezeki pangurong wa Allah ta'ala tudyo kita bi jamaah muslimin subi kita bi magsyukur. Magsyukur, salit no kulang, salit no hekka, subi kita magsyukur. Pagiram mo ang may alamat mu'min, yan bang katekan ni rezeki, us magsyukur bisa na rezeki kulang-kulang. Subi lo si kao pagsyukurin. Namang upama katikan kayo rezeki bisan kanianin banis manama gani bisan taisip no Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah gani bisan makapagpain alhamdulillah sa raw pinain mo upama sa itu istilah gadjiw atau kan sa itu istilah bakas ulihan dagangan te lugit ni kalau gay bisan dakainihan dia bisan kamayaran utang din
Nga niya, oo. Kanian yan suwi kita alhamdulillah si Allah tabaraka wa ta'ala suwi magsyukur. Sinikmat ini kapangurong ni kitahin. Pagkaya mura-mura rin, bang kita magsyukur. Yan itasabot Allah ta'ala dalam Quran niya mga mulia. Wala in syakartum la azidannakum. Wa in kapartum fa inna adabi lasyadid. Bang kami yang magsyukur, bang kan tao ngalapa natin kalimat syukur sa bahasa iya kanin atau kan bangsa iya kanin, kibi tanto tao kibi san tanto lumagtik jala din pinay upamanya bakas magpulungan niya kanya magsyukur. Sabang bangsa sa dili may Arab no syukran atau may Tagalog salamat po. Sabang iya kan ko bantuk po at manama behelin bang upamanya bakas makaurungan niya pinay magsyukur jo si kapangurong nuro. Bang bahasa iya kan nambanian mangkang magsyukur pa sa Allah tabaraka wa ta'alahin. Si iyan kapangurong kamian, bisan kanianen kulang-kulang, bisan kanianen atahat. La azidannakum pagtamba-tamba ko yan si kaampan ng Allah tabaraka wa ta'alahin. Wa in kapartum, sumaga sinangungan mo ini. Bang kamian pa yun na magkapir, bang kamian bisan magsyukur si Allah tabaraka wa ta'ala si kapangurong ni kamian, fa inna adabi lasyadid. Isebun di benalin in adab kun siksa kun lando makalando. Makalando. Siksa kun ben Allah tabaraka wa ta'ala. Nambaniin hangkan kita bisuway magsyukur sa Allah tabaraka wa ta'ala na jamaah muslimin. Nabango pa mayam kewe aman ni imat pangurong Allah tabaraka wa ta'ala pamainda mo ini manis. Si barante hadja kita mayam apala tubsiru Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran yang maha mulia wa fi anfusikum afala tubsirun. Way bain na ina si ginawabaran niyo way kamayam. Way kang kita magsyukur sa Allah tabaraka wa ta'ala. Mang kita may paungapay so alhamdulillah lagi ahyana ba'da ma amatana wa ilay nusyur. So kita magsyukur. Way pag pinakape kita kay Allah ta'ala. Mangupapang kita bisa pinakape wala pag-isip tabi patuloy dan tengah din naman kamati hanggang suwi kita bi tao magsyukur sa Allah tabaraka wa ta'ala ni jamaah muslimin. Namang itong tabi atawakan tali-tali tabi mahap mata no iyan atau mata tabi ito dia pian takulit na magkilip-kilip sawiin mangga iyan aman Allah tabaraka wa ta'ala hanggang suwi kita bi magsyukur. Demikian tanya tabi yan bang ninalaan Allah ta'ala pakalahi nilantakan ni banis manusia bisan lu magheta mag-elangan gini takaleni pasal inalaan ng Allah Ta'ala yan nikmat sin pakalihin. Demikian pamayam bangupama niya bang niya amban kita ako kiko tagies ko bang niya amban kita may makagies niya matenggi ko tanan binayaran may damilyon atau may 10 milyon kinuwangan na matanin ganyan niya matanin karon bila kaya niya mabaya bisan ng sin alata hadje, yan yung tanda ni nasal hadje yan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yung jamaah muslimin. Nambaliin, si barang hadje ini mangkilmayan banis mana manikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Banis. Kita itong hangkan ni, wa in ta'uddu nikmat Allah la tusuha. Ay bang hadje itong may bista-bista nikmat Allah yung gayan ta itong atawakan yan tabista. Nambaliin, laki titanto pataha. Pag ibang pinataha, nakala biya umus yung kami naksuntin. Pag istoryahan tali ataw kan tapik tali, yan pa sa pagsyukur. Yan daw ko kitika, bisan sa atahat. Tanda binayap sa English na magsyukurin, mag-alhamdulillah. Okay, kinatawan ta alhamdulillah, katikan arata kita alhamdulillah. Katikan kita ini riziki man Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah. So magawa sa English still, make it tumawa pagsarang sukurin si Allah tabaraka wa ta'ala. Sa inggit, mungkin tumawa atau mungkin tumawa pagsyukur sa Allah Ta'ala. Bisan tayo magpain alhamdulillah, bisan tayo magkaptangan niya atau walaktikan niya dala magsyukur sa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banggita hinang dunia tuloy may perkara gayto pagsarang syukur sa Allah Ta'ala. Ketika narada kayo, pain alhamdulillah. Ketika anak ke wakas ngana kandan rune kirende alhamdulillah ngana kandaku alhamdulillah ni rezeki man Allah tabaraka wa taala gipiyan mararahin jamaah muslimin banggita hinang ni ari perkara tasabbutu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pa Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dambuan ban alim mehe zaman tagnalay ina bisaranin wasyukru mabniun ala khamsi kawaid
pagsyukurin pa inna nagkataw kaya magsyukur si Allah tabaraka wa ta'ala subay tatap si kao limerus niya. Niya limerus, limi kaidah. Subay lumo si kao tatap limi iya. Bagaimana tahinang lu may perkalayan? Bisan pekaptangan nu dalanun alhamdulillah. Mangkeo kalaya kaurungan arata Allah Ta'ala gato pagsarang sukulu si Allah tabaraka wa ta'ala. Meketo usubay wasyukru mabniun ala khamsi kawaid. Pagsyukurin pagsarang sukurin meketo sumay tatap si kauli me perkara niya anataw limerus niya. Umbo dan buah. Hudu'us syakiri lil mashkur. Hudu'us syakiri lil mashkur. Supaya magpamaryawa, magsyukurin si pagsyukuran. Umbo dan buah. Bisan tayo magpain, alhamdulillah, mangyayro ka magparyawa, magsyukurin si pagsyukuranin. Gaya ito, pagsarang sukulo yan, may jamaah muslimin. Sino magmaryawain? Kite. Sino magpamaryawain? Iyan ang murong nikmatin Allah tabaraka wa ta'ala. Sabi kita magmaryawa. Dahil kita magtigas-tigas. Dahil kita maglangka-langka. Dahil kita abuhan. Suka kan na tayo taga-arata. Banis manama pangurong riziki. Allah ta'ala uspan. Alhamdulillah na riziki ubanis. Bukan wani ka magmaryawa. Kasi magurungan ka ulit matiyan ka. Ito pagsarang sukulo may jamaah muslimin. Banis ka urungan arata manusia. Puan ibu milyon-milyon kita itong kumangpinay kanelo. Sumagawa ng iya ini problemahin tayo ng wala na pagtakapur tujo Allah tabaraka wa ta'ala al-ta'rin. Si Karol la'natullahi alayhi. Tamananay ka na nalahan at tamanay ka na arta ni jamantag na. Sumagawa kinakan yung bulakin pagge. Arta ni gawisan. Gaya na binoo magmaryawa tujo Allah tabaraka wa ta'ala. Bisan gawin na ranggano, bisan manis pangalataan, importantihin. Subay kita magmaryawa tujo Allah tabaraka wa ta'ala. Bisan kayo sa inggit tauno, na kayo magtigas-tigas, subay kayo magmaryawa sa Allah ta'ala. Dahil septemis iblis la'natullahi alayhi. Payaman nun eh. Wa ina sa mabatin po nila'nat Allah ta'ala, pinaguha ang bandalang surga. Sampai ilanat niya Allah tabaraka wa ta'ala sababan do'y perkara do'y ini pasal aba was takbar panagga ni sida akan Allah ga patuhut ni ga pagmaryawa ni tuju Allah ta'ala was takbar do sa pagtakabul masa pagtakabul ni jamaah muslimin ang baniyan bisan kayo taga-Allah ta subay kayo magmaryawa sa Allah ta'ala bang pangandaakan Allah tabaraka wa ta'ala subay gastuno altano subay gastuno pangandaakan Allah tabaraka wa ta'ala si kao adayan si kao aniya tawanganon kung tinahin masigpitin mangganiya siyehin pangandaakan ni magmaryawa kayo hinamon pangandaakan ni Allah tabaraka wa ta'ala iyan ni artanon sumay iya gastuno si kasamenaran sumay gastuno tanda atawakar na pagmaryawa ng tuju Allah ta'ala ini na pangandaakan Allah tabaraka wa ta'ala rin niya pasal ala ta'ala bang pangandaakan may Allah sumay tuhod ng karna atawa tanda pagmaryawa ng tuju Allah ta'ala demikian pagtakabur arta na pagtakaburun kahapno kadayano dahil magtakabur masih ka sumay magmaryawa tuju Allah tabaraka wa ta'ala may jamaah muslimin wa ini kaptangan panghuta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr gaited makaset surga dangan ang bankaan samantaraan niya bisan sakwe atoms dorok-dorok ang sikita basa iyakan jalan pangatigan ni pagtakabur usniya nila orang buat sahaba ina Rasulullah pangupama ko nga set pao nga set pantalon pao sapatos pao pa kamiyan lamu na pagtakabur panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah jamil yuhibbul jamal benarin Allah ta'ala listen benarin Allah ta'ala lingkat malah saya mabaya isimi yan ay mukmin simit manusia ipon mag-iksilisin atau maglingkat-lingkat al-kibru inalanan pa niya kibirin takaburin batarul haqqi
haqqi wa gamtun nas. Yene batarul haqqi wa gamtun nas kekyo na makasabenaran. Kekyo na makasabenaran. Bisa nutarang si kau magkanya alatado makasyo kaurungan wa Allah riziki. Dinak panabang siya miskin. Dinak pagzakat. Kekyo sa gulong zakat. Wa hilang sinun mangkyaw zakat. Wa hilang sinun mangkyaw nabang siya miskin. Wa ikaw kayo magmariawa. Hudu usyakir lil mashkur. Subay magmariawa. Magsukurin si pagsukuran siya. Tuju Allah tabaraka wa ta'ala. Inaranan ko matakapurin pa ni Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batarul haq. Iyan e banggit yun ay makasabinaran. Bisan notarang si kau kasabinaranin. Ininan matoohin, ininan mamandarin. Subay ka mag-agama. Subay ka magkasto altaan. Subay ka pagpingit na orataan. Subay ka unabang, subay pagsadakan. Subay ka magzakat. Mangawit sinisabni. Bisan natin o kasabinaranin mo. Gaya kay maano kasabinaranin. Iya ninalin na matakapurin. Pahin Ibn Rajab rahimahullah ta'ala na paro sa pamanalim. Man lam yakbalil haq. Ibtalahu Allah bikubulil batil. Sina-sina pinain gay na ino kasabinaran. Putarang ni tampal na siya kasabinaranin. Inuruan barak wa Allah ta'ala para na ino kabataran. Yun ay kayo na ino kasabinaran sa pinapuli at napagarot ang kabataran. Medyo mga muslimin. Si karuin yung inalinan al-kibruhin. Yan ay ihtik. Mi'an gamtun nas. Batarul haq wa gamtun nas. Yan ay diki-diki no manusia. Insukatan na kaudayahan. Gani niya pamayam mo si manusyain. Kau na malangkawin. Sukatan na ikaw nakura. Gaya na bisa ninang nuhin may rakyat no natawakan pagtakaburan nun eh. May rakyat no natawa may sukatan niya ikaw hapa man sawi nun. Iya iko inalay matakaburin. Ang bani suwi ka magmariawa. Tuju Allah tabaraka wa ta'ala. Gaya man dyan magtakaburin ng jamaah muslimin. Kaya pagparangkaw-rangkaw tayo kiki na magmariawa. Napo kita paperan sambat pa sa makanak po ituhin. Paniya kita sa ini. Nakita paniya magtakabur. Payo siirin, kaula syair. Akbahu syai'i ayyara al-mar'u nafsahu rabi'an wa indal alamina wadi'u. Salaat-laat na pwede salaat-laat na ina-inahin atawa tamanan ladmi na tamanan laat na. Yan ay manusia pamayam ni baran din lang kaya manamal us pamayam ni kasinduhanin diawa-diawa gana gunani atawa kan gani balole. Iyan ko tamanan laat ni atawa sa salaat-laat ni iyan ay ina-inahin atawa salaat-laat ni manusia bang pamayam ni baran din lang kaya manamal ubus pamayam ni. Iyan ay ko may kita biku garo niya ina-inahin ni gano aranggo ni garo niya. Bisan pamungan si kita pamayaman ni garo niya. Perek-perek manusia. Iyan salaat-laat ni. Takun lin najmi laha linadirin ala tabaqatil ala sabhatil ma'i wa huwa rafi'u wala takun kaddukhani ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadi'u pensyiri. Paniya kang painne koy atawa paniya kyo koy kantang bituon koy kantang potean lu ya tak mahawan lu. Paniya kyo koy kantang bituon. Pamayaman no ya hinno dia tak atawakan no dia lembohe si tegas bohe taman tiroong ni. May mikang mangupama niya wa tiroong. Usmo ni potean atawakan bituon dia tak langitian bukan mayam rupa mamamin jawa ate poteani. Pamayaman tebihin. Na paniya kang sayan. Wa huwa wadiu. Pangandaran ng poteanin lai si tegas bohe kita kaya mayat ini ya tak lai. Paniya akan sayan. Wala takun kaddukhani ya'lu bi nafsihi. Datang paniya, datang paniya. Kue kantang humbo. Ngarangkat dini nyariata dini. Ubus. Pure yata mahawan lu. Pangandaran iya ni manusiain, iya ni matigasin. Wa huwa wadi'u. Iya ni kaya bisan minitan na pasabi humbuhin. Mayam kami maghumbo mamagsakuwani. Ngangkat dini humbulo at mag-egas kam. Paryata wan dini inikaw. Pagpayam nyo kaya bisan minitan kaya sa 5 minit lepas. Datang paniya ko'y kantang humbo. So magawa, paniya kang ko'y kantang bituon. Lu si tegas bohe. Taman ng tinoong ni, pamayaman di iyan diawa. Inikawang yun din ulit tamawan ko. Iyan may jamaah muslimin. Ang ganiyan, sumay kita kayo magtakabur. Sumay kita kayo magkalangkaw-kalangkaw. Sumay kita, ini. Sumay kita magmaryawa. So, tuju Allah tabaraka wa ta'ala. Okay. Si
Si kaisa amban may kikyoto pag sarang sukulon ni ko, hudu usyakiril mashkur, subay magmaryawa, magsukurin si pagsukuran. Okay, pandak, di ba kita yung pandak ko. Karuwe, amban yene, lime, subay tu tak, limehin, hindi man jari ala limehin, karuwenin, wahubbuhu lahu. Subay kita malasa si Allah tabaraka wa ta'ala. Subay kita malasa si iye. Bangno kau magpain, alhamdulillah. Kaurungan kau alata, banas manaman kaurungan kau anak. Ini rezeki pangurung Allah. Mungkin kau merasa si Allah Ta'ala gitu pagsarang sukulong. Gitu. Saingge bentuk pemerasa si Allah Ta'ala. Saingge. Nadawi bang saingge. Inakahan kita wa Qur'anin. Inakahan kita wa Allah Ta'ala dalam Qur'an ni mulia. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Magpulang maglari. Ayat. Bisarahun ng Muhammad. Bangkaniyaan bin malasa si Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Bangkaniyaan bin malasa si Allah Ta'ala. Fattabi'uni. Tuhutun ko. Sino tinuhutin? Iyan ay panghuti bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhut tayo ang sa inyo pag-agamanin. Bangsain niya pag-edad niya agamanin. Bangsain niya pag-dunyanin. Bangsain niya pag-akhiratin. Tungod tayo bangsain niya pag-sambayang. Linuwi kita mag-sambayang. Sukatan mag-sambayang. Subay kita, salu kamara ay tumuni usali. Nambayang pag kuhay kantang kung nambayang kung ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mag-agama kita subay patuhod si bakas Rasulullahin. Mag-anda kita subay patuhod si bakas Rasulullahin. Mag-ela sa tenden subay pag-ela. Atau akan pengandaakan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wihang kan hekka manamal magsasa. Hekka kasara, hekka tabarangay, hekka munisipal, pegge gaya marasa si Allah tabaraka wa taala. Saingi kami kemalasa subay tuhud tabi panghut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amban pag-anakandane, amban pag-aratane, amban pag-agamane, pagdunya ni Nabi pag-akhirat ni subay hinatihantan bang sa ingge, iyan pagsaw kaki panghut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subay iya ilikatin. Iya nakikita o malasa, kul in kuntum tuhibbunallah, bang bistarahun ang Muhammad, bang kanian bin malasa si Allah Ta'ala pattabi'uni tuhutun medyaku. Sina tunutin, iyan panghut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabang kanian bin malasa ni kam si Allah tuhut bin Rasulin. Bang kanian bin malasa si Allah, subay tuhut bin Rasulullahin. Nabang tuhut bin Rasulin, aman pag-agamani, aman pag-alakandani, aman ine. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ang balik kinalasahan ni kami Allah Ta'ala. Kalasahan din ni kam. Nabang ni kinikalasahan Allah Ta'ala, sila siya makasya-siya kita yun, jamaah muslimin. Ang badunya ti sampla. Lupa niya yung pag-akhirat ti. Wa yaghfir lakum dunubakum. Duklumin na kalasahan ni kam. So, ampun niya papasan niya na ito pagdusihan bin ampun niya ni. Galing niya bisan painin niya bakas tusiya tabang kita kinalasahan niya Allah Ta'ala, pinampun niya Allah Tabaraka wa Ta'ala pagdusihan bin niya jamaah muslimin. Nabang mabaya kita marasa si Allah Ta'ala, nakun kita marasa subay kita tuhut tabi panghut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jamaah muslimin. Tinungot bang ina kakainang nin, bang ina pangandaakan nin, subay adjian na bang ina pangandaakan nin, way kita akan mag-adji alam-elyo, way kita akan mag-adji kawa-kawasimana, subay hep katawan ti bang sa inyo ka naman Islami, bang sa inyo bakas naman, yan ay tarika panghut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkiti mandari ka mag-adji na dyan na tayo gawisan ini. Pagki useless iyan. Ang baliin, pandak nin, pagki bangi pataha, di mana taha ay gay ubus. Pandak nin, may kitiyo to magsarang suko si Allah Ta'ala, subay kaya wahubbo, ulaw subay kaya malasa si iye. No, sa ingis na pamalasa tayo si Allah Ta'ala, sa ingis ko, subay tuhut tabi panhut tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhut tabi bang sa inyo pag-agamanin, bang sa inyo pag-agdag niya agamanin, bang sa inyo pag-puwasanin, bang sa inyo pag-sambayanin, at diyan tabi bang sa inyo pag-anakandanin, bang sa inyo pag-andarwenin, mga niya mabaya, ang magkita may mag-andarwen, sampay patelo, sampay paampat, pagkita niya kasi doon manusia, bang ngakot mag-andahin ka malamal, hindi ka bang teka, di mo kamera andahin, ito sinipaan, ito sinuntok. Yung taglo, gabakas tayo na pangutabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jamaah muslimin. Ang maniin, subay, hininangkan min mang kita ni marasa sa Allah Ta'ala, benar, subay kita binumuti, bakas pangutabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kadui.
Si katelo may kikaw kaali na magsarang sukur pa Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala wa sunauhu alayhi wa atirafuhu bini'amihi subay kilalay no nikmat Allah ta'ala subay kilalay tayo binikmat Allah ta'ala subay kilalay no manggay kilalay no nikmat Allah ta'ala hindi kayo kaali na dito pagsarang sukur pa Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala Mandak din niya fokus. Si katelwe, wa'tirafuhu bi ni'amihi subay kilalay nikmat Allah. Si keempat din nakikaw kalanan to magsarang suko si Allah. Wa sunauhu alayhi biha. Subay sanglit-sanglitan no Allah Ta'ala nang lit si Allah Ta'ala sa nikmat nitong rugi ka. Allah Ta'ala Maha Suci, Maha Tinggi Allah Ta'ala. Subay sanglitan ka Allah Ta'alahin. Subay sanglitan ke, iyan ay nikmat kapangurungin si kitihin. Si keempat, si kalimelas, lukad jaubus, sa kadari ng pengajian bisan sa katahat. Si kalimenin neketo o pagsarang sukutin bimejama muslimin, alla yasta'milaha bima yakrahu, subay gay osal tabi nikmat Allah si kinamusihan ng Allah. Ito ang panyo. Ngayon mandari imimian ala isang nabuwa, wasyukru mabniun ala khamsi kawaid. Magsukurin at away na rin ang nakikauto magsarang sukur pa Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala subay lu si kao limerus niyaan subay taktap lu si kao limerus kudu ko syakin li mashkur habis syarat yan sila sansara subay magpamaryawa magsukurin si pagsukuran wa hubbuhu lahu subay ka malasa si Allah makas tabi syaratin ng sa inyo pamalasa si Allahin wa atirafuhu bi ni'amihi subay kilala nikmat Allahin keempat din wasunauhu alaihi biha subay sanglit-sanglitan ti Allah Ta'ala si iyan na nikmat kapangulong kita. Kalimenin las wala yasta'milaha bima yakrahu. Subay kay osal ti nikmat Allah Ta'ala si kinamun siya ng iti. Sa hindi man tukni. Bang kita bakas gati, naman kita piyo maginuman nakalango. Bang kita bakas gati, bakas kita nahagoma, bakas kita magtape, bakas kita magtarabaw, ito si Saudi intag-intag na pagtarabawan ta paginangante, lumayan pagdalisyabu, lumayan pagzina, lumayan paghotel, lumayan paginaine. Di manjari ng jamaah muslimin. Lumayan paglubog, lumayan pagpusta, bang niya magmotor, magpares atas mustakil. Bisan pekyo yan, magpain tag na agad jinoy, alhamdulillah. Bang samantara ang osalo na sige kinabayaan ng Allah Tabaraka wa Ta'ala gato pagsarong supunin ng jamaah muslimin. Wala yasta'milaha bima yakrahu subagi osadegi nikmat Allah Ta'ala yang sikina manusia ini. Labang bakas kayo gaji, bakas kayo naha, bakas kayo magsunggat lain Allah kapag di me kalong ti maghangaran iyan. Ubos mo gastuno, bisan ka magpain alhamdulillah, gay magpuna si kao pagigato pagsarong supunon, mo gastuno pamanghaman ti Allah Ta'ala. Hangkan di bakas tawas natin ng hadisin Siyalaw kiyama, lan tazula qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Gated pinatekang ipunin betis din tapos siyalaw kiyama bisan dantekang gay pinausa asahiyan amman paninggihan ni samantaran kita tilaw siya atas ang perkala. Atas ang perkalain. Ini dambuan baniin an malihi min ayna kutasabahu wa bima anfaqah. Arta ano bang imban o sano ay bang imban usahano bang amban halal ki bang dumain di bakas kay amban gasap atau bakas kay pamarupang no sawe no bang dumain di kay bakas tangkeo no bang dumain di kay anyayano si arta bisan no arta sawe no anyayano pagkay masagan di kay manamalan okay ni bakas amban trabawan ko bakas sungot ko sumagawa wabi maanpa ka bang tuman pangusante pag napakati namang upama bakas dia hakman halal mo osano si haram pag siya uno tabiya pag inuman na makalango pag dandano pag inenen dalo ang baniyan is 7 gay kyo pinatekang taawat siya leo kaya mabisang dantekang ang banpaninggihan mo sa mantarang kita tilo si kao iyan yung perkaranya nang baniyan may kito kaya magsarang supo si Allah Ta'ala subay gay osal na nikmat Allah Ta'ala yung si kinamunsiyan na ito demikian mangkaw kaurungan anak lune kelela lune kerende upamalela kaw kaurungan anak pagtaamot hadje pagtaamot pasagan pegemat so anak nun bumakadali sinapang atau usta atau balihan mo sinapang paino yung to may bukas kasiitan nung yan atau may
sino nagtipil yan piyon lalo nung kita taras iyan paggayayan dahil do tinatagbo iras betang kita bang nalungod bong agpapati at awakan piyon to berihante kayo sinapang panangortapon pagindanginisun pamakitalaw mo sa wano piyon pagpisto ko mo ampat kita hariin amban iyan isabun jamaah muslimin bisan pe artano lay amban halal bang gasto si haram atau gasto si kinabaan Allah tabaraka wa taala isabun banggay yung magtawad si halian tinilaw Allah taala taawad kayo muli apadarap sin Allah tabaraka wa taala amban iyan may kito bagsarang sukutin sugay tahinante atawakan tabibigti tatap si kita limi perkalaniyaan na hapon ni oras murah-murahan ng pain magmumpat si kita wi yan itajit wi miyaan kamoy ang banjumaat miyaan bisan nga ubos asa man jari niyan taha-taha ni yan jumaat miyaan kadari niyan bisan may atahat ininin pagigay magbuna bisan sa orasan min 2 mintelo banggero to o bisarahin dok bisan sa to o bisarahin banggero sa pineddo we mapakalain to atau gero binedbegan gay magbuna magbunahin bisan kanian pandak bisarahin bang magbuna iya atau bang to pagyahet kami sara dito bisan pa sa inge hap bisara bang gero to gay magbuna sa bisan sa inge gay tawi sara aahin tawi sa mi sara bang to iyan magbunahin hangkan ni Bain Uthman ibn Affan radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ini bisaranin la tandur ila man qala walakin undur ila ma qala da kamayang piyo si mamisarahin bang sini sukatan makana atau sukatan negi kilalebi dumay naman lahat bi dapayaman mi bang sini mamisarahin sumagawa ini sumi pinayaman min bang ini binisaranin bisan pesab taha bangot din maglegal ng pulakian may pote na ibongot din banggay to baliw ke mo het istorinin datay maun bi dapayamanon bi dakamayan si aalo sumagawa iya pinayaman min istorinin atau akanin bang to iya maggunahin puas billahi bang niya ay talisara itan tutumawa si pakalebi magmaap kam si ako maalabi kumako ampun si Allah tabaraka wa taala niyaan maid ne ko sila palisab iya bakas lapal kinabtan kuleluhin ko ito hataman kurus duk lapalien wahia assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh